ассалому алайкум донишҷӯёни азиз. имрӯз пешниҳоди шумо мавзӯи 15-уми фанни ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ, хизматрасонии иҷтимоӣ пешкаш карда мешавад. мавзӯи мазкур аз 3 савол иборат аст: тавсифи умумии хизматрасонии иҷтимоӣ, ҳуқуқи шаҳрвандон, кормандони хадамоти иҷтимоӣ дар соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ ва намудҳои хизматрасонии иҷтимоӣ. барои омӯзиши мавзӯи мазкур пешниҳоди шумо 10 адабиёти таълимӣ мегардад, ки метавонед ин мавзӯъро иловатан аз доираи ин адабиёт омӯзед. акнун мегузарем ба баррасии саволи аввали мавзӯи имрӯза: тавсифи умумии хизматрасонии иҷтимоӣ. хизматрасонии иҷтимоӣ дар айни ҳол дар замони муосир як ҷузъи ҷудонашавандаи низоми давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷузъи пешбаранда ва бо суръат инкишофёбандаи соҳаи иҷтимоӣ гардидааст. онро дигар на танҳо ҳамчун шакли ҷуброни ҳифзи иҷтимоӣ дар шакли намудҳои гуногуни хизматрасонӣ, танҳо ҳамчун шакли ташкили кори иҷтимоӣ, ҳамчун як навъ технологияи иҷтимоӣ баррасӣ кардан мумкин аст. зеро ин мафҳумро агар мо баррасӣ нанамоем маҳдуд менамояд. дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизматрасонии иҷтимоӣ аз 5 январи соли 2008 хизматрасонии иҷтимоӣ маҷмӯи хизматҳои иҷтимоӣ марбут ба фаъолияти хадамоти иҷтимоӣ дар бобати дастгирии иҷтимоӣ, расондани хизматҳои иҷтимоӣ ба монанди маишӣ, тиббӣ, равоншиносӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, хизматҳои дигар ва кӯмаки моддии мутобиқшавӣ ва офияти иҷтимоии шаҳрвандон аст, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд. ва дар худи ҳамин қонун мафҳуми хизматрасонии иҷтимоӣ боз мафҳуми хизматҳои иҷтимоиро низ ифода мекунад. аз ҷумла хизматҳои иҷтимоӣ намудҳои кору фаъолияте ки ба қонеъгардонидани талаботи шаҳрвандон ва ба манфиати онҳо бо мақсади расонидани кӯмак дар ҳолати душвори зиндагӣ ва пешгирии онҳо равона гардидааст. яъне хизматрасонии иҷтимоӣ агар ҷараёни расонидани хизмати иҷтимоӣ бошад, худи хизмати иҷтимоӣ намудҳои кору фаъолияти мушаххасро баҳри таъмини манфиати иҷтимоии шаҳрвандон муайян мекунад. шахсоне ба хизматрасонии иҷтимоӣ таъмин карда мешаванд, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд ва ҳолати душвори зиндагӣ бошад ҳолатест, ки фаъолияти мӯътадили зиндагии шаҳрвандонро ба таври воқеӣ вайрон мекунад ва ё ҳолате, ки ба ӯ мустақилона аз он баромадан наметавонад, аз ҷумла ҳолатҳои маъюбӣ, пиронсолӣ, беморӣ, оқибати садамаи истеҳсолӣ ва бемории касбӣ, аз даст додани саробон, танҳоӣ, ятимӣ, беназоратӣ, набудани ҷойи муайяни иқомат, вобастагии бар давоми рӯҳӣ, оқибати зӯроварӣ ва ё ҳолате, ки ҳаётро зери хатар мегузорад ва ҳолатҳои дигари душвори зиндагӣ. мақсади хизматрасонии иҷтимоӣ бошад аз як қатор ҳолатҳо вобастагӣ дорад, яъне пеш аз ҳама мусоидат намудан ба таъмини имкониятҳои баробар барои ҳамаи аъзоёни ҷамъият, ки ба таҳкими ягонагии иҷтимоӣ ва рона додан ба ҷудокунии иҷтимоӣ равона гардиданд. баъдан таъмин намудани имконияти ба сар бурдани ҳаёти сазовуру бехатар, ҳамзамон иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ. инчунин кӯмак намудан ба шаҳрвандон барои рафъи ҳолати душвори зиндагӣ, ки онҳо ба маблағи худ ва ё имкониятҳои мавҷуда қудрати бартараф кардани ин ҳолатҳоро надоранд. тақвият додани ҷидду ҷаҳди шахсии шаҳрвандон ва оилаҳо, муҳайё кардани шароит барои ҳалли мустақилонаи масъалаҳои пешомада аз тарафи онҳо ва охирон мақсад ин пешгирӣ кардани ҳолати душвори зиндагӣ аст. хизматрасонии иҷтимоӣ дар баробари мақсадҳои ҷойдошта дар заминаи принсипҳои муайян амалӣ гардонда мешавад, ба монанди масъулиятшиносии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, ташкилотҳо, ҳамчунин шахсони мансабдор барои таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ.
عدالت اجتماعی هنگام عملی گرداندن حقوق شهروندان در ساحه خدمت‌رسانی اجتماعی، اختیاراً استفاده بردن از خدمت‌رسانی اجتماعی و رد کردن آن، انسان دوستی، عنوانی بودن و مخفیت خدمت‌رسانی اجتماعی، افضلیت ناکی پیشنهاد خدمت اجتماعی به کودکان و جوانان، زنان حامله، پیرانسالان و معیوبانی که در حالت دشوار زندگی قرار دارند. در نوبت اول اندیشیدن چاره‌ها آید به پیشگیری نمودن حالت دشوار زندگی، بلند برداشتن معرفت اجتماعی اهالی، برابری شرایط فعالیت خدمات اجتماعی همه شکل‌های مالکیت، وسعت همکاری بین‌المللی در ساحه خدمت‌رسانی اجتماعی به اهالی. خدمت‌رسانی اجتماعی با راهی به اهالی پیشنهاد نمودن خدمت‌های اجتماعی، معیشی، طبی، سانیتری، سالم‌گردانی، فرهنگی، تعلیمی، حقوقی، ورزشی به عمل برآورده می‌شود و همه این خدمت‌رسانی‌ها در علاقه‌مندی گوناگون هنگام تدبیرهای زیرین پیشنهاد می‌گردند. راهبردی اجتماعی همچون مجموعه خدمت‌رسانی اجتماعی خصوصیتی درازمدت و تکرار شونده داشته که به شهروند با مقصد پیشگیری حالت دشوار زندگی روانه شده است. اینچنین مطابق شوی و عافیت اجتماعی همچون مجموعه خدمت‌رسانی‌های اجتماعی خصوصیت درازمدت و تکرار شونده داشته که به شهروند با مقصد برقرار نمودن فعالیت مقرری حیاتی و پس از حالت دشوار زندگی رسانده می شود. خدمت‌رسانی اجتماعی از جانب خدمات اجتماعی می تواند به طور رایگان و مزناک به عمل برآورده شود. خدمت‌رسانی اجتماعی رایگان رساندن خدمت‌های اجتماعی به جلب مبلغ شخصی شهروندان بوده از حساب مبلغ بودجه دولتی عملی گردانده می شود. در خدمات اجتماعی دولتی خدمت‌رسانی اجتماعی رایگان در اساس قانون جمهوری اسلامی درباره خدمت‌رسانی اجتماعی و قاعده و ترتیب‌های مخصوصی که جای دارد به سامان رسانده می شود. خدمت‌رسانی اجتماعی رایگان در خدمات دولتی اجتماعی به شخصان معین از جمله چنین نفران رسانده می شود: به شهروندانی که از سبب پیرانسالی، بیماری، معیوبی، نداشتن خویشاوندانی که به آنها کمک رسانیده نگاهبین کرده می شود. به شهروندانی که با سبب آفت طبیعی، فلاکت، نزاع‌های گوناگون اجتماعی در حال دشوار زندگی قرار دارند و سوم گروه شخصان به کودکان، جوانان و زنان حامله در حالت دشوار زندگی قرار داشته. دانشجویان عزیز، اکنون می‌گذریم به بررسی سوال دوم. حقوق شهروندان، کارمندان خدمات اجتماعی در ساحه خدمت‌رسانی اجتماعی. در مناسبت‌های حقوقی خدمت‌رسانی اجتماعی، خدمات اجتماعی در سیمای کارمندان خدمات اجتماعی و شهروندان استفاده برندگان خدمت‌رسانی اجتماعی شرکت می‌ورزند. استفاده برندگان خدمت‌رسانی اجتماعی شهروندان یا گروه شهروندانند که در حالت دشوار زندگی قرار دارند و بنابر همین به آنها خدمت اجتماعی رسانده می‌شود. جمهوری تاجیکستان به شهروندان حقوق خدمت‌رسانی اجتماعی را در نظام دولتی خدمت‌رسانی اجتماعی از روی نمودهای اساسی آن که قانون مقرر کرده است کفالت می‌دهد و این معیاری کنستیتوسیونی است. هنگام گرفتن خدمت اجتماعی شهروندان حقوق دارند به مناسبت احترامانه و انسان دوستانه از جانب کارمندان خدمات اجتماعی، انتخاب تشکیلات و نمود خدمت‌رسانی اجتماعی به استثنای مواردهایی که قانون پیش بینی نموده است، گرفتن معلومات رایگان عاید به حقوق‌ها، عهده‌داری‌ها، نمودها و ترتیب و شرایط خدمت‌رسانی اجتماعی، رضایت برای خدمت‌رسانی اجتماعی، رد کردن خدمت‌رسانی اجتماعی، مخفیت معلومات خصوصیتی شخصی داشته که هنگام رساندن خدمت اجتماعی به کارمندان خدمات اجتماعی معلوم گردیده است، حفظ حقوق و منفعت قانونی خود از جمله به ترتیب سودی، خدمت‌رسانی اجتماعی در اساس مراجعت شهروند، وصی پرستار، نماینده دیگر قانونی و مقامات حاکمیت دولتی، مقامات خوداداره‌کنی محلی، اتحاد جمعیتی از جانب خدمات اجتماعی عملی کرده می شود. شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند که در قلمرو جمهوری تاجیکستان دائمی اقامت می‌کنند می‌توانند در اساس قانونگذاری عملکننده کشور از خدمت‌رسانی اجتماعی استفاده برند. هر یک شهروند حقوق دارد که از مقامات حاکمیت دولتی، مقامات خوداداره‌کنی محلی، مقامات خدمت‌رسانی اجتماعی عاید به امکانیت، نمود، ترتیب،
و شرایط خدمترسانی اجتماعی معلومات رایگان گیرد. معلومات باید به خدمترسانی اجتماعی بیفتد به شهروندانی که به خدمت اجتماعی نیاز دارند از طرف کارمندان خدمات اجتماعی، ولی نسبت شخصان سینشان به 16 نرسیده و شخصانی که موافق ترتیب مقررات قانونی غیر قابل عمل دانسته شدند به نماینده قانونی آنها رسانده می شود. شهروندانی که با مسائل بودوباش دائمی و یا با مسائل بودوباش موقتی خدمترسانی اجتماعی فرستاده می شوند، همچنین نماینده قانونی آنها باید به شرایط زیست یا بودوباش در مسائل مذکور و با نمودهای خدمترسانی اجتماعی پیشکی شناس کرده شود. خدمترسانی اجتماعی به شرط رضا بودن شهروند برای استفاده بردن از خدمت اجتماعی به اسناد موردهایی که قانون پیش بینی نموده است عملی گردانده می شود. رضایت به خدمترسانی اجتماعی به شخصان سنی به 16 نرسیده و شخصانی با ترتیب مقررات قانونگذاری غیر قابل عمل دانسته شده بعد گرفتن معلومات از طرف نماینده قانونی آنها که در قسم قانونگذاری پیش بینی می شود داده می شود. هنگام موقتا نبودن نماینده قانونی قرار آید به رضایت و از طرف مقامات وصایت و پرستاری قبول کرده می شود. جایگیر کنی در مسائل بودوباش دائمی خدمترسانی اجتماعی در اساس عریضه خطی شهروند و چنانکه که ذکر نموده برای شهروندان تا 16 ساله و شخصان غیر قابل عمل از جانب نماینده قانونی آنها نوشته می شود. شهروندان همچنین نمایندگان قانونی آنها حقوق دست کشیدن از خدمترسانی اجتماعی را دارند به اسناد موردهایی که خود قانون پیش بینی کرده است. معلومات خصوصیت شخصی داشته که هنگام رساندن خدمترسانی اجتماعی به کارمندان خدمات اجتماعی معلوم می‌گردد، اطلاعات دارای استفاده محدود و مخفی کسبی به حساب می‌رود. در برابر آن شهروندان در مسائل بودوباش دائمی خدمترسانی اجتماعی قرار داشته از حقوق‌های در قانون پیش بینی شده استفاده می‌برند، از جمله آنها با تامین شدن به شرایط زیستی به طلبات میور سانیتری و گیگینی جوابگو، نگاهبین، کمک اولیه طبی سانیتری، دندان پزشکی در مسائل بودوباش دائمی خدمترسانی اجتماعی پیشنهاد شده، کمک رایگان مخصوص از جمله دندانمانی بدون استفاده متال‌های قیمت‌بها در مسائل دولتی تندرستی، همچنین با کمک رایگان پروتزی ارتوپدی، با عافیت طبی و مطابق شوی اجتماعی، با اختیاری شرکت نمودن در جریان طبابت مهنتی با نظر داشت وضع سلامتی، میل و خواهش موافق خلاصه طبی و توصیه مهنتی، با تشخیص طبی و مهنتی موافق نشانداد طبی برای مقرر و یا عوض نمودن گروه معیوبی، با واخوری با بمانیت با ادوکات نه تعریف نماینده قانونی خود، نماینده اتحادیه جمعیتی، خادم تشکیلات دینی که رسما به خیر گرفته شدند، همچنین واخوری با خویشاوندان و شخصان دیگر، با جدا کردن خانه برای عبادت و اجرای سنت و مراسم‌های دینی که برای گذراندن آنها شرایط موافقه با ترتیب داخلی مخالف نبوده قرار دارا میباشند. تامین تحصیل رایگان برای شهروندان سن مکتبی اگر آنها در مسائل بودوباش دائمی با مدت دراز جایگیر شده باشند. کودکان و جوانان معیوبی در مسائل بودوباش دائمی خدمترسانی اجتماعی قرار داشته با گرفتن تحصیلات و تحصیل کسبی موافق امکانیت جسمانی و قابلیت عقلانی خود حقوق دارند. شهروندان در مسائل دولتی خدمترسانی اجتماعی قرار داشته با کمک مخصوص طبی نیاز دارند با مسائل دولتی نگهداری تندرستی برای معاینه و طبابت فرستاده میشوند. شهروندانی در مسائل بودوباش دائمی خدمترسانی اجتماعی قرار داشته موافق وضع سلامتیشان در اساس شرطنامه مهنتی میتوانند به کار قبول کرده شوند و محدود کنی حقوق شهروندان هنگامی به آنها رساندن خدمت اجتماعی با ترتیب مقررنده قانون برای مانده می شود و میتواند در جایگیر کنی آنها بدون رضایتشان در مسائل خدمترسانی اجتماعی در موردهای افاده یابد که اگر آنها از نگاهبین و دستگیری خویشاوندانشان و نماینده قانونیشان محروم شده باشند و در این مورد قابلیت مستقلانه قانع گرداندن طلبات حیاتی خود را نداشته باشند. امروز موافق قانونگذاری کشور خدمات اجتماعی همچون تشکیلات نوابسته از شکل مالکیت
соҳибкорони инфиродӣ ба хизматрасонии иҷтимоӣ равона шуданд ва ҳангоми пешниҳоди хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона, дар муассисаҳои будубоши муваққатӣ, муассисаҳои будубоши доимӣ хадамоти иҷтимоӣ дорои ӯҳдадориҳои муайян мебошад. аз ҷумла ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрвандро бояд риоя намоянд. дахлнопазирии шахсият ва бехатарии истифодабарандагони хизмати иҷтимоиро таъмин намоянд. шахсони истифодабарандагони хизмати иҷтимоиро аз ҷумла намояндагони ҳуқуқи онҳоро ба ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ки дар асоси он муассисаи иҷтимоӣ фаъолияташро амалӣ менамояд хизмати иҷтимоӣ мерасонад таъмин намоянд. шароити иқомати истифодабарандагони хизматрасонии иҷтимоиро дар мутобиқат ба талаботи санитарию гигиенӣ ҳамчун нигоҳубини зарурӣ таъмин кунанд ва хадамоти иҷтимоӣ дар баробари ӯҳдадориҳои худ дорои ҳуқуқҳо мебошад ба монанди аз мақомоти дахтори ҳокимияти давлатӣ ҳамчунин мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маълумоти заруриро ҷиҳати такмил намудани хизматрасонӣ дархост намояд. пешниҳод намудани хизматрасонии иҷтимоиро ба истифодабарандагони хизматрасонии иҷтимоӣ дар ҳолати аз ҷониби ӯ риоя накардани шартҳои шартномаи хизматрасонии иҷтимоӣ ба хадамоти иҷтимоӣ бастааст рад кунад. ба истифодабарандагони хизматҳои иҷтимоӣ дар асоси хоҳиши онҳо ки дар шакли хатӣ баён шудааст хизмати иҷтимоии иловагии музнокро пешниҳод кунад. кормандони хадамоти иҷтимоӣ шаҳрвандоне мебошанд ки ба мақомоти идораи хизматрасонии иҷтимоӣ ё ташкилоти иҷтимоӣ ба аҳолӣ хизматрасонанда муносибати меҳнатӣ доранд ва ӯҳдадории асосии меҳнатиашонро ба иҷро мерасонанд, яъне хизматрасонии иҷтимоиро ба аҳолӣ пешниҳод мекунанд. корманди хизматрасонии иҷтимоӣ ё хадамоти иҷтимоӣ ҳуқуқ дорад ба таъмин кардани шароити фаъолияти худ мувофиқ талаботи муҳофизати меҳнат, ба кор дар асоси шартномаи меҳнатӣ, ҳимояи шаъну шарафи касбии худ, гирифтани дараҷаи тахассусӣ дар вақти мувофиқат кардан ба сатҳи тайёрии таҷрибавӣ ва назариявӣ, такмилдиҳии донишу малакаи касбӣ, қоидаҳо ва тартиби ҷуброни хароҷот вобаста ба иҷрои ӯҳдадории касбӣ, ҳамчунин кафолату имтиёзҳои кормандони низоми давлатии хадамоти иҷтимоиро ҳукумати кишвар муқаррар менамояд. кормандони хадамоти иҷтимоӣ дар баробари ҳуқуқҳои мазкур яъне зикршуда дорои ӯҳдадориҳо мебошанд, яъне тартиби муқаррарии хизматрасонии иҷтимоиро риоя намоянд. маълумоте ки махфияти касбӣ ҳисоб меёбад ҳангоми набудани нишондодҳои амале ки қонунгузори Тоҷикистон пешбинӣ кардааст фош накунанд ва истифодабарандагони хизматрасонии иҷтимоӣ бо эҳтиром ва инсондӯстона муносибат кунанд, ба амалиёте ки ба онҳо зарар ё осеб мерасонад роҳ надиҳанд. кормандони муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона, дар муассисаҳои будубоши муваққатӣ, муассисаҳои будубоши доимӣ, хадамоти иҷтимоӣ аз рӯи хусусияти фаъолияти худ зимни иҷрои ӯҳдадориҳои касбӣ ки махфият ва муносибатҳои одилонау ахлоқии ҳамида ва одоби касбиро талаб мекунад, бояд дорои сифатҳои ҳатмии тахассусӣ ва малакаҳои муҳими зерин бошанд: рӯҳияи устувор, таҳаммулпазирӣ, ахлоқи ҳамида, фарҳанги баланди маънавӣ, якдилӣ ва эҳтироми мутлақи ҳуқуқ ва манфиатҳои истифодабарандагони хизматрасонӣ, инсондӯстӣ, шафқат ва ғамхору меҳрубон будан, қобилияти ташкилотчигӣ доштан, хариди иҷтимоӣ яъне маҳорати дарк намудан ва таҳлил намудани вазъи иҷтимоӣ, фаҳмидани дигарон, доимо кӯшиш намудан барои баланд бардоштани донишҳои касбӣ ва ихтисоси худ, поквиҷдонӣ, дасту дили пок ва тозагии маънавӣ дар корҳои худ, малакаи оддии кор ба компютер ва барномаҳои компютерӣ, эҳтиёт карда тавонистани моликияти давлатӣ ва моликияти хизматӣ. акнун донишҷӯёни азиз, мегузарем ба баррасии саволи сеюми мавзӯи имрӯза: намудҳои хизматрасонии иҷтимоӣ. мувофиқи қонунгузории кишвар, хизматрасонии иҷтимоӣ аз тарафи хадамоти иҷтимоӣ дар намудҳои зерин расонида мешавад: хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона, хизматрасонии иҷтимоӣ дар муассисаҳои будубоши доимӣ, хизматрасонии иҷтимоӣ дар муассисаҳои будубоши муваққатӣ. дар асоси тартиби хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона, дар муассисаҳои будубоши муваққатӣ, муассисаҳои будубоши доимии хадамоти иҷтимоӣ
талабот нисбати кормандони муассисаи мазкур ва номгӯи хизматрасониҳои пешниҳодшуда аз 4 октябри соли 2009 ин хизматрасониҳо муқаррар карда мешаванд. хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона аз тарафи кормандони хадамоти иҷтимоӣ бо роҳи пешниҳод намудани хизматҳои иҷтимоӣ хусусияти гуногун дошта ба шаҳрвандоне ки муваққатан ва ё доимӣ ба хизмати иҷтимоӣ эҳтиёҷ доранд анҷом дода мешавад ва бо мақсади истифода бурдан аз шароити табиӣ барои ба муҳлати муҳит мутобиқшавӣ ва офияти табиии онҳо ва ё барои доимӣ нигоҳ доштани шароит мусоид барои фаъолияти ҳаётии онҳо, барои расондани ёрӣ ҳангоми ҳолати душвори зиндагӣ, инчунин барои пешгирӣ кардани ҳолати монанди онҳо гузаронда мешавад. хизматрасонии иҷтимоӣ дар масоили будубоши доимии хадамоти иҷтимоӣ аз тарафи кормандони хадамоти иҷтимоӣ бо роҳи пешниҳод намудани хизмати иҷтимоӣ хусусияти гуногун дошта нисбати шаҳрвандоне ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд ва дигар муштариёни хадамоти иҷтимоӣ ки қисман ва ё пурра қобилияти худ хизматрасониро гум карданд ва барои нигоҳбини доимӣ берун эҳтиёҷ доранд, бо роҳи таъмин ва ташкил намудани шароити фаъолияти ҳаётӣ ки ба сину сол ва вазъи саломатии онҳо мувофиқ аст, ҳамчунин ташкили хӯрок ва нигоҳубин, фаъолияти меҳнатии мувофиқи тавоноӣ, чорабинии фароғатӣ ба амал бароварда мешавад. хизматрасонии иҷтимоӣ дар масоили будубоши муваққатӣ хадамоти иҷтимоӣ аз тарафи кормандони хадамоти иҷтимоӣ бо роҳи пешниҳод намудани хизматрасониҳои иҷтимоӣ хусусияти гуногун дошта ба шаҳрвандоне ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд, ҳамчунин фаъолияти мӯътадили ҳаётии худро мустақилона нигоҳдорӣ менамоянд ва ба расондани ёрӣ дар марҳилаҳои аввали пеш омадани мушкилот ва буҳрони иҷтимоӣ эҳтиёҷ доранд ба амал бароварда барои пешгирӣ кардани ҳолати душвори зиндагӣ кӯмак расонда мешавад. бояд зикр намуд ки ҳама намудҳои хизматрасонии иҷтимоире ки мо номбар кардем, онҳо дар навбати худ ба зернамудҳо ҷудо мешаванд ки он ҳам бошад хизматрасонии иҷтимоӣ маишӣ, тиббӣ, равонӣ, педагогӣ ва ҳуқуқӣ аст. дар масоили будубоши доимӣ дар баробари пешниҳоди хизматрасонии иҷтимоӣ зикр шуда, ҳамчунин бо мақсади баланд бардоштани иқтидори робитаи истифодабарандагони хизматрасонии иҷтимоӣ ки дорои имкониятҳои маҳдуди ҳаётгузаронӣ мебошанд, аз ҷумла кӯдакони маъюр метавонанд аз хизматҳои иҷтимоӣ зерин истифода баранд, яъне машваратдиҳӣ оид ба масъалаҳои мутобиқшавӣ ба муҳити иҷтимоӣ, омӯзондани малакаҳои омӯзишию муайянкунии муҳити иҷтимоӣ, аз ҷумла ҳаракати мустақилона бо дар назардошти омӯзиши самтҳои ҳаракати муҳити ҳаёт, ташкили робитаи байни ҳамдигари истифодабарандагони хизматрасонии иҷтимоӣ бо ҷомеа ва нишондиҳандаҳои асосии муайянкунандаи сифати хизматрасонии иҷтимоӣ инҳо мебошанд: нишондиҳандаҳои ифодакунандаи қаноатмандии истифодабарандагони хизматрасонии иҷтимоӣ, мавҷудият ва ҳолати ҳуҷҷатҳое ки дар асоси он хидмати иҷтимоӣ ба амал бароварда мешавад, шумораи истифодабарандагони хизматрасонии иҷтимоӣ, дастрасии шароити ҷойгиркунии истифодабарандагони хизматрасонии иҷтимоӣ ба намудҳои алоҳидаи хизматрасонӣ, пурра будани ҳайати кормандони мувофиқ басти воҳиди корӣ ва тахассусии онҳо, мавҷудияти таҷҳизоти зарурӣ ва дар хадамоти иҷтимоӣ, мавҷудият ва ҳолати иттилоот дар бораи тартиб ва қоидаҳои пешниҳоднамудаи хизматрасонии иҷтимоӣ, тадбирҳои андешта барои баландбардоштани сифати хизматрасонии иҷтимоӣ ва самаранокии пешниҳоди онҳо. донишҷӯёни азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи хизматрасонии иҷтимоиро баррасӣ кардем ва ҳангоми баррасӣ масоили зерин аз ҷумла тавсифи умумии хизматрасонии иҷтимоӣ, ҳолати ҳуқуқии субъектони хизматрасонии иҷтимоӣ ва намудҳои алоҳидаи хизматрасонии иҷтимоӣ пешниҳод шуданд. хайр, то мавзӯъҳои дигар аз ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ.